Wangori men. Yan rabinaka Mike, yan rabinaka Ben. Yan rabinaka babu. Matangali bude Wangori. Iya. Iko yan matakileli. Iya. Na kuota le ni ramgo. Gondo na dona tikini wala tamu sana solo beko. Oi. Iya. Zaman dene bagi. Iya tikini wala tamu apa? Kini sabu de tu namutam. Balumu. Nambolum. Iya. Buli mungor lamba. Ni sabu de tu nambolumu. Iya nada bana kena chicken wala. Nada mongo na kaya kitonto mix taka na wine. Nada mongo na chukon na lom ni fridge na ice cube. Iya. Komai. Mero. Dio tu nganango sun. Kesenga. Iya. Ngo sonata matayan rabango. Gay matanggalin dra kita na bango kila na mateni. Ena vevado kila songa na kalaila ye. Iya. Tabu mate. Kesin chukolo mani fridge na ice. Iya. Dola bangana fridge ngai durungai loma. Loma. Matamu iloma. Good morning. Good morning. Yan rabinaka Mike, yan rabinaka Lenny Wano, yan rabinaka Ben. Iya. Don Andra kiyo andra matakalele ureda. Sengai go kila na mbaki waungo ya na vivi suo totoka. Oh, Anjina. Slippery when wet. Yo sabe ba en rabinaka berto sona la barong chiko ya binaba lib. Kan to nungu lala mairar sa pleta kanungu damgo na urni bono. Chichi. Kau sabi tarong abigo dorga. Lemu na kako bitar ha tarong amay ha. Kono na festa ka mutara. Korto sar ka na bangan jaw taka chikon na tugu la subana social media. Ngai lako ni na market ya sa kona italo ayo. Nada mongori. Dona talno sa lako chikon na market nanoa. Korto sa talno taka chikon na market vendors dona turanga sa lenga. Koleire? Dona turanga rongo lebu ivici. Korto sa bosa chikon nano na market ni sa lenga. Oleh 5 minutes nga wochi korto talano kona turanga sa tukuni ni sa lenga sa tombale chikon na market. Raida kenda babre bab. So di magala nito brain function visibility bal kena actual maybe nakapju ko na ako pancha. Lebu bekenda to ivici babu na problem in Fiji right now. We believe in Facebook. Kede na kasam builda kena Facebook, we believe in it. Wow, bagay tumay doon nga na walin nung karuan ano. Yeah. Gay tuwan siya kong, oy, babu, sabaro lang may natangilamba. Awa, ye, kilaba na pati ko, do lang ko tiko mataglali, radio station ko, tuko ni, ko na... Tuko ni Nraki. Tuko ni Nraki, tuko may keri, sindo na... Dragi ba tugo ni ko da go sa aunque la kuma mataglele si merrio torongiro to na lalai na numdo news department ya lito ka vijena raine semana okay la pang champion ka talaga ako kasi ngai wango iyo baka na bakalay nga kila baka na kan dragi na. But anyway but yeso nakando tukuna na Facebook sa total na kanay level. Kira ko duko ni Wangori sa Facebook sa mapre bab kango sa mate o kaya sa Wango ya do kaya o kawa kila matanggali kawa na so na tukutuku na time ko sa yado ni na market na no na tukutuku ni sa mate na turangango sa korto talano chiko la ko chiko na market korto sa bosa bio ko sa chiko na radio station ko sengai kila na news go ba ko yo sa tukuna ko yo chiko na radio station sa sinindo na tukutuku Wango mela ko na radio station kumto sa bera bagale bu korto bosa bio kumto bera bagale bu serious seranga sare na Facebook kede na tomata sa talano chiko sa lenga ko wala nga 5 minutes later ko Wango muri ngore na turanga sa talano tingi sa stroll chiko na market ko sa bosa birtu are kem to sa talano ko sa lenga ko sa stroll chiko na market korto Wango ngere vi ko korto sa dubo sombu sa mandua ko sa bosa Causa bosa berto kakua bakang bauta Facebook. So nakasambiuta kena Facebook kakua bakang bauta. Elebuna tamata nangonongo bekem ni turang. Bibi. Iya. We na maramtan nga na Facebook baka kem do na baka sa ngule na na bolay tambo. Iya. Sa do sa tarachi ko na Facebook. Kona tamata kem do tal no tagachiko. Na ni sa lenga si madala kada kem do tal na tagachiko.
don't come and talk to my side in the public convenience. Dengan nangyay chining na public convenience matagal talong. But ya na kila ko yaw may keli. Kay ko matagal ito tarong makatang talon ako ko ron na market ko gumetarong ngiro to de kila. Kiko kila wanga kige ko kemdore di ko tombali mo kiko me wango gori o Lazarus. Pola surusa, konduri na mati. Right man kini, la surusa. Ba yan itu kalonji na vambule ko ya. Iya. Amen. Amen. Me masalak na matamu. But anyway, yan rin naka Michael, yan rin naka kerkerek do kuni talo na wala sulaso na Facebook. Kerkere na Facebook na kani Social Democratic na mo na. It's a social media. Social media. So naka solution tamata vambo ta saranga. Waktu tumbo. Naka anything you can nakando so nakando barta ko na lubengo pinky. Abango ba sa ando naka kamdo. Cuando rende ba konto comment lang akla. Ang doon na singaw nag-comment na lingaw naman ng yan na binakaw Penny na Bulacoro may Cunningham. Iya. Bab doon na leo totokango. Uy. Kung sa kila may binanong. Are, kwento lang ang siribat kinito nung freno bundi queen re. Bulay sa Bulacoro bundi queen. Dito bundi queen Fiji, only bundi queen. Not bundi queen, babu. Vunde queen. Oh, vunde. Are, gusto nang ona siliprina. Uy, kaya ko sa lang sirwata. Lang sirwata. Penny na Bulacoro. Yan rin nakanong gulaw may Cunningham. Ano ko na pa? Riri binakasarangan na uluma. Ako may binakata na matanggal yung style bangul. May nakapatan na Miss Bob. May undret ito nga. Kailan undret ito nga. Okay. Kila kito lang ko bango itabi ni ngay lenga na namungo na wani kani kelkel. Besu na ulo nang ibig kaya. Thank you very much, Babu. Na Babu the Meme, na makai na singa ni Mataka. Veto koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?